Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngesitezinzi zakho nale mzansi, thanda subscribe le channel and phinde uklike ibell for ama notification. Kule video yethu namhlanje sobe sikhuluma ngawo lapha namathiza alo Uzalo and kuphathele indaba ezimnandi ezithi ngazo lapha na4 kaMarch uyaphela useason 7 woZalo. So nge7 kaMarch yesobe singena kuwo lapha useason 8 walo Uzalo. Kuphathele amathiza ngutshetse kuzobe kwenzakalani kuwo lapha useason 8 walo Uzalo. I hope ukuthi abantu abaningi bazoyijabulela izinto abazozizwa la. Ngizoqala ngayo lapha indaba kaSibu, indaba kaSibu impela ebhlungu kakhulu. Amathiza alo Uzalo ngayo lapha uMarch aveze ukuthi uSibu uzoboshwa. Ifulubukileke Uzalo ngazo lapha i28 February bonile ukuthi uNkuzi umtshela ukuthini uSibu. Umtshela ukuthi ahambe oconfess ejele ukuthi ahlahle kwenzakalani. So amathiza impela aveze ukuthi uSibu uzoboshwa but uNkuzi umthembisile uSibu ukuthi uzomkhipha ejele and futhi uzomnika yonke into ayifunayo. And amathiza ngayo lapha uMarch aveze ukuthi uNjeza uzophuma ejele. Khumbula ukuthi uNjeza wenzani washawa noSipho last year emhlukumeza babethandana. So kuvela ukuthi uNjeza uzophuma ejele uzophuma ngayo lapha iparole. And amathiza futhi aphinda aveze ukuthi uRafael uyabuya kuZalo ufuna ukuzobulala uNkunzi. And kunendaba ezimnandi ukuthi uMbatha uzoba nesonto lakhe. Khumbula ukuthi KKC usibonele wayishisa so uMbatha uzovula isonto lakhe elisha and kuzofika uhle ngemhlaba ezoperforma. Nethemba ukuthi wathokozele amathiza alo Uzalo and futhi uzothokozela useason 8 walo Uzalo. Bengifuna ukusummarize la ngutshela hlahle ungalindelani kuMarch kulo Uzalo. Cela ungakhohlwa ukuthi ulike le video ngithi ke nje danke ngiyabonga.